جێرە پایتەخت مەقەستە پایتەختی عێراقا فێدرال بەغدایê kir. Em gehiştin nava firokexaneya wê. Dîsan em derçûn. Bi giştî di hefteyên raborî de me pirs li ser wêyekê kir ka kîjan alî yê razî ye ji hebûna xizmetguzariyan li Bexda bi giştî. Niha me biryar da dîsan vegerin nav firokexaneya Bexda ya nêvdewletî. Ji vir em ê dest pê bikin ka Bexda di pêgehê xwe ya aborî da li çi asta e. Xizmetguzariyê wê gehiştîne kî ve? Eger her kesek ji başûrê Kurdistanê bêhit yan ji her direke dinya cîhanê bêhit û bigehe nava paytextê Iraqa Federal Bexda ew ê çi bibîne? Xizmetguzariyan çend dilê wan razîkiriya weke havalatî û sivîl weke geştyar û xelkê biyanî jî. Yani bi giştî astê jiyanê û aborî û xizmetguzarî û pêgehê wê yê biznesî û peydakirina pariyê jiyan û jiyara xelkî ji firokexaneya Bexdaya nêvdewletî em ê dest pêkin û hindek nimûneyan di sekterê jêrxaneya aborî de her buwarekî da wergirin bi taybet veguhastin ji ber ku ew demara serekî ya durustbûn û pêgehandina jêrxaneya aborî ya her bajarekî ye. Heta ku em digehin hêlin Şemendefirê ku ji bajarê derdkevin. Du nimûneyên jêrxaneya aborî li Bexda em ê şîkar kirin û rewşa wê wê bû me derkevît. Anko bi kurtî jêrxaneya aborî ya Bexda di sekterê veguhastinê da weke nimûne bû xizmetguzariyên wê em ê ixin jêr mezintirîn hevkêşa xwe şîkarî ya aborî meydanî. Ji ber deriyê firokxaneya Bexdaya nêvdewletî bixêr bin bo bernamê Abor ez im Bextiyar Abdulazîzî. Ji pêkhateyên serekî yên durustkirina jêrxaneya aborî û pêgehandina pêgehê aborî yê her bajarekî durustkirina yeke û binemayê digihandinê ne. Bû nimûne li bajarek ji bajarên Iraqê weke paytexta Iraqa Federal Bexdayê firokexane gelekî giring e ji bo pêgeh û jêrxaneya wê aborî divê bihê danan û eger bihêz be. Stafê Abor geşta xwe ji firokexaneyê dest pê kir. Di nava firokeyê de her dema ku kesek digere dizane ku di dema rizgarkirina Iraqê da firokexaneya nêvdewletî ya Bexda weke bingehekê serekî yê serbazî dihate hejmartin bû lêdana rijê majnavçûyî. Her dîsan piştî operasyona rizgarkirina wê ew bibû pêgehekê mezin yê biznesî. Lê belê pirs ev yeke ye. Berî ji navçûna rijêmê jêrxaneya aborî ya Bexda û pêgehê wê bazirganî bi taybet di rêya firokexaneya nêvdewletî ya Bexda da di çi az bû. Anku pirs bi awayeke din em dikarin bipersin. Di dema abloqeyê da dibêjin ku Bexdaya daxistî bû ji hemî cîhanê. Dibêjin şareza û bispor dibêjin firokexaneya Bexda tinê derî bû ku Iraq bigehe hemî cîhanê. Zemewê bizanim giringiya aborî ya firokexaneya Bexda bû Bexda û bû Iraqê hemiyê çend e? بەڵێ لە ڕاستیە خۆت دەزانی بەهۆی سیاسەتەکانی سیستەمی پێشووی لە ناوچووی عێراق ڕەوشی ئێمەش وەک ڕەوشی سەرجەم دەستگاکانی تری دەوڵەت بوو. وەزارەتی گواستنەوە کە خۆی لە فرۆکەخانەی بەغدا یان هێڵی ئاسمانی عێراقدا دەبینێتەوە یان گواستنەوەی ئاسمانی بە شێوەیەکی گشتی تووشی داڕمان و وێرانبوون هات. دەتوانین بڵێن گەماروی ئابووری کە بۆ ماوەی 12 ساڵ بەردەوام بوو، هەروەها 8 ساڵ شەڕی نێوان ئێران و عێراق و پاشان گەماروی ئابووری و ئاسمانی جوڵەی فڕۆکەوانی بە شێوەیەکی یەکجاری ڕاگرت و هەموو بوارەکانی ژیان ڕاوەستا و
خۆشت دەزانی گەشتکردن تەنیا لە ڕێگەی وشکانیەوە بوو بەرەو ئەمان. پاش 2003 فڕۆکەخانەکە ڕێکخرایەوە لامیانەی گەشتی ناوخۆ بەرەو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و فڕۆکەخانەی سلێمانی و فڕۆکەخانەی بەسڕە و پاش ئەمەش بواری چالاکیەکانمان برفراوان کرد بەرەو گەشتی دەرەکی و ڕۆ و ئەمان و دوبەی و بەیروت. جبر کو دو پایتخت لعراق فدرال هنه هولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê û Bexda her duyan firokexaneyên nêvdewletî hene. Gelekî giring e hemûhengiyeke bêhêz di nêvbera Hewlêr û Bexda da hebe. Heta li ser pêgeh û binemayên bazirganî û lêkveguhastina serdankeran û kargoyan di nêvbera her du bajaran da giring e hemahengî bêhêztir be. Ji ber ku pêgehê serekî û merema serekî ya drûstkirina firokexaneyan li her cih û direk û bajarekan gihandin û lêkveguhastina alav û kel û pelane. Ji ber vêyekê pirsek giring heye kargêriya firokexaneya nêvdewletî ya Bexda bi çi awayî li firokexaneya nêvdewletî ya Herêma Kurdistanê dinêre. Giring e li defan yan jî ne. بێلە بزانین کانێ چ پەیوەندی دنێڤبەرە فرۆکەخانە بەغدا فرۆکەخانە هەولێر دا هەیە بە تایبەتی مەسەلەین ڤەگوهاستنی و گەشتاندا کانێ چەند گەشتên بارهەلگەر دنێڤبەرەوە هەردوو ئالیان دەهەنە. ئەمە پشت بە خواست و خستنە ڕوو دەبەستێ واتە ژمارەی گەشتیاران و ژمارەی گەشتەکان. خۆت باش دەزانی لە سەرەتای هاویندا کە وەرزی گەشتە جوڵەی گەشتیاران ئاسایی نییە واتە زیاد دەکات. هەر بۆیە لە هەندی ڕۆژدا ژمارەی گەشتەکانمان دەگاتە 12 گەشت و زیاتریش لە نێوان بەغدا و هەولێردا و لە هەندی حاڵەتیشدا گەیشتونەتە 18 گەشتی ئاسمانی لە ڕۆژێکدا بەڵام لە هەندی حاڵەتیشدا بێ بازاری دێتە ئارا و هیچ گەشتێکمان نابێت. یعنی ئەوە تەنێ گەشتیارن یان بار هەلگرژیت گەلدانە؟ نا ئەوەی کە باسم کرد تایبەتە بە گەشتیاران بەڵام ئەوانەی تایبەتە بەبار یان کارگۆی ئاسمانی دەتوانین بڵین 2 بۆ 3 گەشتمان هەیە. خۆت دەزانی سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و هەولێر گەشتەکان زۆر چڕە چونکە پایتەختی ئابووری هەرێمی کوردستانە و شوێنگە و جوڵەی خۆی هەیە. بێگومان ئەم جم و جوڵە ئاڵوێری بازرگانی و ئابووری باش لە خۆ دەگرێت. فأكيد تشهد هاي الحركة يعني تبادل تجاري اقتصادي وغيرها. وعندنا 4 موسمات. ما 4 وەرزت هەین di salê da zistan û havîn û bahar û payîz kîjan ji her 4 werzan zêdetir ya germ e di nêvbera Hewlêr û Bexda da. پڕ چالاکی ترین وەرز سەرەتای هاوینە تا دەگاتە کۆتایی هاوین و سەرەتای پاییز و لە هەندێک حاڵەتیشدا بۆنەکان ڕۆڵی خۆیان هەیە. بۆ نمونە ئێستا ئێمە جێژنی لەدایک بوون و کریسمسمان هەیە و خۆشت باش دەزانی ڕەوشی ئەمنی و سەقامگیری بەغدا باش نییە و ئەمە کاریگەری خۆی هەیە هەر بۆیە خەڵک لێرەوە لە بۆنە و پشووەکاندا دەڕۆن بۆ هەولێر و دەیانەوێت لەوێ لە هەولێر هەناسەیەک هەڵبژن. هر فرۆکەخانەیەک li cîhanê demadehê drûstkirin dibe jêkcudahî di nêvbera wan da hindekî êsan be. Bi taybet ew firokexaneyên bi stayîlên kevin hatîne drûstkirin ku heta niha jî kar di nav da hêtekirin û berdewam e. Firokexaneya Bexdaya nêvdewletî li vînên veguhastinê di nav da berdewam in. Stayîlê wê gelek kevne. Ew vedgere sala 1980yan. Ji ber vêyekê şêwazê drûstkirina wê bo firokexaneyên niha hindek guhorîn têda tên dîtin. Ew bi xala serekî ya guhorîna xwe ji hemû firokexaneyên din dê berçav. Esteme kesek serdana firokexaneya Bexda bike û vegere ew xala cudahiyê
دنافتا جبیر بکه. خالا جداهی دنا فروکخانه بغداد دبیجن نابه کسک به ناوا فروکخانه و درکوه ده همان دمیدا به هیچ آوه کی بان فروکخانه جبیر ناکد. هەر وەک ئاماژەم بۆ کرد ئەم فڕۆکەخانەیە لە ساڵی 1982 بنیاتنراوە و کراوەتەوە. جوانترین فڕۆکەخانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوو لە کاتی خۆیدا و کۆمپانیایەکی فەڕەنسی ئەم فڕۆکەخانەی دروست کردووە. ئەم ستایل و شێوازەی بیناسازی ڕەنگە بۆ یەکەم جار بوو بێت کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەکار هاتبێت و لە جیهاندا بۆ فڕۆکەخانە ئەو کات بەکار هاتبێ. وابزانم ئەم شێوازە تەنیا لە فەڕەنسا و لە فڕۆکەخانەی بەغدا هەیە. فروکخانه بغدا مبجه هشت ام هاتن حتی کو قستا هیلن شمندفره بکن و که دوام پیک هاته و گوهستنه لعراق و لبغدا بتایبتی لی حتی کو جفروکخانه ام گهشتن ناوا هیلن شمندفران مچاو خواه بهیراتی لسر جاده و ریکوبان بغدا گراندن مدید کو بدوراتیا چند متران چند متران زالگهک دانیه هرچند جادهان جادهک هاتیه گرتن به دیوارن کنکریتی زالگه زالگهن پولیسان جی بهستر ین عسکری و لشکری هاتینه دانان آنکو روشا آلوز یا باجاری لسر ریو باننوی دیاره خزمتگوزاری هر بر بکیم یدچن آنکو بگشتی باجارک جهلن ریو بانان دناوا باجاری دا ویرانکاری پیو دیارن او هاتیه کرن یا هاتیه کرن و پشتی 2003 بگوتن شارزا و بسپوران و دیفچون استاف آبور تنانت 1 متر قیری لسروان جادهان نهاتیه زیده کرن مریا خواه بردام کر دناوا کولانین برتنگ و قربالغه که زیده دا دناوا برینا زالگهان دا عدم گشتن بردریه بنگه شمندفرا بغدا کجوه هیلو تورنوی ودبن بو باجارو کندن هیلا شمندفره یا بغدا یا کج سالن دستپیکین 1900 هاتین دانین و که ایکم بره بنیاتی او ده هجمارتن ایک جکوونترین هیلو تورن شمندفره لنافچه بگشتی چه جولاتن کنداوی ولاتن عربی حتی روش هلاتا ناوینجی لی بودمین دریج اف هیلا هاتیا جپش گوهاویتن لجهک جهن استراتیجی جهان و که عراق اگر لهر درک دنیا جهان باجارک جباجارن عراق بونمونه بغدا هبا او دا گلک خدمتگزاریان به تایبت د سکترین و گواستن داکن جبر کو جهک استراتیجی یک گلک گرینگ بو و گواستن و آلوگور کرن بازرگانی نه تنه بغدا بلکه همو عراق ایک جبنماین سرکی جهگوهور که سکتر پترولی به تایبت دوان کودان داویه داکتنا با این پترولی دویا با حکومت عراق سکتر به نوژن کرن و به پیشخستنا هاتنو چونه کرده با یعنی نوژن کرن که تمام ده همو بواران دا ده سکتر و گواستن دا کرده با به تایبت یعنی سر ارد که جهک استراتیجی و یه حسانه بود دروست کرن و پیگاهدن وی سکتری به تمامی ایک جوان بنمایان هلا شمندفر العراق نها ام یل ناوندا پایتخت عراق فدرال ام یل بغدای ام ید ناوا بنگه شمندفر دا لناوا راستا بغدا اوه پیگه که استراتیجی بهزه هی بو بهستر کرن آبوری العراق نوژنکرنا هلا شمندفر به میلیاران دلار بلکه به دهان میلیارد دلار دوین که قیران نهای دارایی و آبوری عراق و شر بردام دیگل جگدار داعش او یک از تمه
حتی ده خیال جیدا به حکومت عراق بجیبینه به تایبت بو باشور کردستانه جبر کو پارا و دراوکی گلک مازن بید بو نمونه حتی که هلا شمندفر جبغدا ده موصل و دهوک و زاخورا بگه ترکیا او پیدوی به 2 میلیارد و 607 میلیون دلار امریکیه کوبتن کشانا هلی جباجار موصل حتی که سنور دهوک و زاخو درباز دکه دیگه سنور ترکیا درجه دیگه 167 کیلومتران هلا دوی یا که دوی به کشان جبغدا حتی داوی خال دوی دکرکوک و سلیمانی را درباز ببه که او دبه زیده 118 کیلومتران دنیو بره هر دو باجارین کرکوک و سلیمانی ده به کجمه میلیارد و 855 میلیون دلاران. اف یک بو حکومت نهایی عراق تشتک و کارکی استمه جبر که بو جو قوت حوالاتیان یه بری چاوان او پروژین و برهنانه لسر هیلین شمند فره بو باشور کردستان بجبینن با گوتن شارزا بسپورن اف یک ویج راستی گلک دور به حتی به وجه آنین به بهانه نبونا پاره و دراوی و بودجه لده همان دمه دا دو هیلن شمند فرج بغدا بو بس راحاتین کشان و هیلن شمند فرج بغدا بو باشور کردستان به تمامی ویران بونه و جکار کتنه والله سادي يعني يمكن يعني اكثر من 60 مليار دولار يلا ڕاستی زیاتر لە 6 میلیارد دلارمان پێویستە بۆ ئەوەی هێڵەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و هێڵە ناوخۆیەکانمان چاک بکەینەوە بەڵام خۆت دەزانی وڵاتەکەمان بە گەلێک جەنجی سەختدا تێپەڕیوە و ئابوووریەکەشمان باش نییە بەڵام دەوڵەت دەیەوێت سێکتەرەکانی پەرە پێبدات بە تایبەتی سێکتەری گواستنەوە بەڵام خۆت دەزانی جەنگ و داعش و ئەوانی تر نیان هێشتووە عێراق بەرەو باشی بچێت هەر بۆیە ئەم جەنگانە کاریگەری ڕاست و خۆیان لەسەر بودجەی دەوڵەت و لەسەر بودجەی کۆمپانیەکان و لەسەر هەموو شتێک هەیە لە ڕاستیدا ئێمە پرۆژەیەکمان دەست پێ کردووە کە پرۆژەیەکی دووسەرەیە لە نێوان بەغدا و بەسڕادا کە بە یەکیانەوە دەبەستێتەوە هێڵێکی دووسەرەیە و وازمان لە هێڵە کۆنەکە هێناوە و پێش 2 ساڵ ئەم هێڵەمان کردەوە ئێستا شەمەندەفەرەکانمان بە خێرایەکی زۆر دەڕۆن و شەمەندەفەری تازەی DMV مان هاوردە کردووە کە شەمەندەفەری گەشتیارین و کوژمەکەی 138 میلیۆن دلار بووە و ئەم شەمەندەفەرانە لەگەڵ واگۆنی تورکی هاوردەکراون لە پێناو پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بۆ گەشتیاران و بەم جۆرە مەوداکانمان کورت کردوتەوە چونکە هێڵێکی تازەمان داناوە و وازمان لە هێڵە کۆنەکە هێناوە و هێڵە نوێکە دووسەرەیە لە نێوان بەغدا و بەسرا کە بە پارێزگاکانی باشووردا ڕەت دەبێت ئاواتە خوازین و هەوڵ دەدەین هێڵی تر دروست بکەین لەم بوارەدا المسافر الكريم واخذنا انه الحقيقه انه قللنا المسافات لانه عندنا خط جديد اللي هو الخط الثاني الخط القديم انترك والخط الجديد اللي هو يسميه الخط المزدوج بين بغداد والبصره مرورا بالمحافظة الجنوبية فهذا الخط الحقيقة يعمل في الوقت الحاضر ونتأمل ونسعى إلى أنه بناء خطوط أخرى متكاملة في هذا المجال. ستاف آبور هوالداد دناوا هیلن شمندفر دناوا فرگون ویدا یک بی یک در باز ببو جاو خواب به سر دا بکشه حتی که به درستی روشا وان فرگونان بزانه و بو هوا بگوهیزه فرگون دناوا هیلا شمندفر یا بغدا وکه بنگه سرکی دویرانکاریه که گلک مازندانه اگر پایتخت بوی آوایی به تخمین بگن باجارندن و بچه آوایی بن به تمامی فرگون هاتن از پشگو هاوتن دبه ویرژن وان یه نوبه و که درخستن جکارگه لسخبری و بونو پاقجی و چافدری دنوا فرگونان دا اگر کسک تخمین که و هزر که حتی بری 30 سالان جی جنها ودگرن میجوا درست کرنوان جبر که به تمامی جه همو بوارن خدمت کرنه و خدمت گذاری و چافدری کرنه هاتن پشگو هاوتن و به تمامی بکر رینشتنی و بکار آنین ناهن نه کرسین وان نه جی جورین وان جبر کو چه بنماین ساخلمی و تندرستی تیدا نه هلاینه و هیچ آوائکی دپاقج نینن
برزان ام نها یدناوا ایک جنویترین فارگونان آنکو شمندفران لعراق لبغداد اف شمندفره که صینیه به کوالیتی که بلند بگوتنین حکومت بغداد یه هاتیا دروست کرن و یه هاتیا هنارتن بو بغداد بو نمونه اول فارگونه که گشتو گذاری یا پلعه که یعنی اگر کسی که خواست جه بغداد بچیتا بصره و خواست براحتی بچیتن اول وی فارگونه سوار بیت اما هندگ جناف دای فارگونه شمندفره نو یا عراق لبغداد که هاتیا دانین بو هوا بحث بکن حتی که بزانن کاروشا سکتری و گواستنی و به تایبت جهیل شمندفره به چه آوایکیه فارگونین وان کرسین وان گلک پیز دیارن یعنی ام هست به بهنه کت کن که گلک غریبه جی یعنی چافدری دبنلوی آستی بیت که آستکه پیتوی بیتن لدیف بیورن نین زانستی نین تندرستی نین گشتو گذاری یعنی اول دست پیکا فراگونین ین شمندفره بغدانه سخبری گلک یا کمه و هم دل سر گشت خواه بردامن حتی که هم هندک شکاریندن لسر وان فارگونان بدن کانه به چه آواهاتی ندروست کرن و دو چه روش دانه گلمه ببن و حتی خال نوتر امیش رو ببکن برایزان ام نوکه گشتن فارگونه کدن که اف فارگونه وی آی پیه یعنی جه همویان گرنگ تره اگر کسی بخوازه به باشترین فارگون جه بغداد بونمونه بچی تا بصره که براحتیه که گلک مرتاح یا مزن جوره که تایبت وی آی پی هبه دوی اول وی بشی به یعنی دوی فارگونه به کام بچین فارگونه که ببینین ده چه روش دایه اول فارگونا وی آی پیه یعنی هر تش تایبت هست تلویزیون که تایبت هست جه دستشنه که تایبت هست وی آی پی جه دو کسانه که براحتیت نون لی رو شوان یعنی اول نوترین شمندفره لعراق تمنوی تنه 4 سالن او دما کجی کمپانی هاتیا درخستن یعنی ورژین بری 4 سالانه که شمندفره که نوی دنیا لی امد بینن یعنی روشاوی و کو چافدری کرن چافدریه که ندرست حیال بره بهنه که یعنی ام زانن که بهنه که هندک غریبه یعنی نیا پاخش کرنه نیا سخت بری کرنه یعنی شمندفره که نو لعراق هاتیه دانان لهیچ سخت بریه که نینه یعنی اوه تایبت به کرت حکومت و اوه انها دست کرت حکومت ده اوه اگر به پاقشترین و سردمانترین و تایبت ترین شواز کسک بخوازید به آواه که گشت و گذاری گلک به کوالیتی که بلند جه بغداد بچیت تا بصره وی آی پی بچیت و وی آی پی جی لبغداد به وی آواینه یعنی بگه آبوری نبتنه به هندیه که از فارگونه که درست یا نوژن بینم یا ورژنه که نو بینم کوالیتی که بلند بینم لبغداد دانم سخت بیری کرن حتی که تو بشی سرنجا خلکی بکشی و بازرگانی خوب بردام بکی دوی تو ثابت اگر فارگونن بغداد و صابن اره بغداد و حوله ده چکت و فارگونن مدل حوله چاون اگر دست اداره بغداد دابید یعنی او هزره که تمام لسر وی آی پی یا بغداد دشمنده فرانتا لداویا برنامه خواه آبوری به هفتیه دگریانا مدا لسر سکتر و گواستن الباجار بغداد دنیفبرا فروکخانه جاده و هیلن شمندفره دا به تمامی انجام که رون جمرا دیار بو که اوجی به وی آوائیه بغداد نه به بودجه خود کاره خواه بره و به نه به اداره که تمام به گندلی ویران بویه و نقو بویه حتی داوی خال نه چافدری نه تندرستی نه پاقجی نه پیگهن درست ین کشانا سرنجا خلکی بیانی و نجی چافدری کرنا سر و سامان گشتی تداده تدیتن شبروه که هر کسی که بخوازه وگره سر بغداد یان لبغداد بجید دبه لپیگه و بنماین خدمت گذاری و جرخانه آبوری و پیگهاندنا پیگه آبوری ولات خواه یان باجار خواه
درست تینگه جبرکو باجارک ویران به همی پیورن زانستی و آبوری ویرانکاری تدا دیار بیکو هیچ آینده که گش لسروی باجار دیار ببید بونمونه لسر ری و بانان زیده 13 سالانه دستحالات لبغداهاتی گورین و زیده 100 میلیارد دلاران بودجه تایبت به باجار بغدا و هاتیه خرج کرن تنانت 1 متر غیر جیل سرجاده وان نهاتی نزیده کرن 1 نخوشخانه و 1 قطابخانه استاندارد لوی باجاری زیده نبویه آنکو هر اف باجاره دجه داد زورید و روش بروژه دگندلی و دزیه دا نقود بید به تمامی باجار بغداد تن ناو و میجوی مای وکه دور جکتوار باجار نمایه گشت استاف آبور لناوندا باجار بغداد مبداویانی مگشت خواه و هفته تایبت کرد لسر سکتر و گواسنی و به تایبت جی کرد و بوار هیلن شمندفری و گواسنا سرعرت به شمندفران لناوا باجار بغداد ناوا شمندفرین وان دام گریاین یعنی بودجه که گله که مازن دوید حتی که دوباره هیلن شمندفران و توراوی لناوا عراق بهید ولاف کرن لجوه گرنگتر کارگیری کرن لسر هیلن شمندفر و کشانا سرنجا گشتیاران بو ناوا شمندفر و بکار اینانا فارگون وان دبه پینگاوه کدن بک و هشتا قونا غنوه نهات بنبرین یعنی سربور کرن دیگل وان شمندفران او جی پلانه کدی پیدوید لداوی انجام به وی آوائی بون کما شکاری وکر و هفت شاخوه ما دست بکر زیده 6 میلیارد دلار امریکی پیدوینه و که بودجه حتی دوباره تورن شمندفران و هیلن شمندفران لناوا عراق به باجار و باجار کنوی و بینه بلاف کرن که اف یک جی بروشا دارایی و آبوری یا نها یا عراق کاره که استمو اف پلانه ناهید به جهانین ددم نزیک و چاوره گریدا یعنی حکومت جی جستاف آبور را گوت که هم نکارن هیچ دمکی دست نشان کن حتی که روش گلک باشتر لینه جبر که قیران گلک یا گرانه اف جا پلانا داویه که بو تنفیز کرنه آن بو به جهانینه جبو درست کرنه و وکرنه طورکه برفره یا شمندفران دوه هولیر خواه به هیویا عراق و نگرید اولی هیویا به جهانینا پلاناوی استراتیجی نبید جبر که ده انجام شیکاریا مداد هفکشا میا آبوری دا گلکی استمه طورکه سردمانه یا شمندفران و هیلنوان بگهید باشور کردستانی لسر دستین حکومتین عراقه او داوی انجام بوده هفکشا مدا تا آبوره کدن ارشاد